Helo, Lona Dwi a dyma Mali. Hi. Yn ystod y wythnosau nesaf, rydym ni wedi dangos i chi sydd wedi gwneud celf a chrefft syml a fedrwch chi ymuno fo ni o adra. Ta! Ciao. Iawn da. So i wneud y wings pili palas, da ni anna'n llinyn, siswrn, glyw, wedi hwn Mals? Cardyn lliw? Ia? Neu tissue paper, cellophane, os gennych chi o, cardboard box, unrhyw cardboard box, digon mowr i wneud yr adenydd. Ie Mals? Ok, come then. Let's line up. And efo y wings, chili palas yn barod. Felly, da ni annan roed hwnna fflat ar y bwrdd a gael y cerdyn neu cellophone neu beth bynnag yna chi i addurno. Da ni wan eisiau wneud siapia. Ok, so ti eisiau wneud un, Mali? Ia? So dwi am wneud cylchoedd melyn. I fynd fama. So, jyst un bach o glit. A dwi'n mynd i'r un peth ar yr ochr arall. Pa siap ti neu Mali? What shape are you doing? What are you doing? Are you doing a square? Ooh. Arall. Okay, nice. Just need siapia. Am wneud yr un peth lefel ar yr ochr arall. One more front, Mals. So blwydd yr hwn. Oops. Yna? Hwna'n mynd i canol? Right there. Okay. A ti eisiau rhoi hwn fyny yma? Rhaid dim bach mwy o siapio i fi felly. Dim bach mwy o siapio, ia? That'll be helpful. Ia? Barod? Fun of hwnna, well, Molly? Yndi. Are we finished, yeah? Do you think we need to put something else on it? What about googly eyes? Yeah? So, i wneud hynna, da ni'n gallu iwsio hyn. And put the eyes here, look. So, wan, dan ni eisiau gwneud dau twll yn y top.
siswrn. Just neud that puncture marks drwaf. Na ni. You're gonna take the strings on Yeah. put it on the back. Yeah. So wedyn, efo siswrn eto, bydd eisiau rhoi 2 twll arall ar un ochr. So, un o fan hyn. Ac un arall mwy yn y gwylod. A wedyn ar yr ochr arall. Union yr un peth. Na ni. So, llinyn. A pasiwch o drwy y twll top. Then, ti'n barod i ddod o ar, Mali?